ABS Project Timor-Leste continua a realizar treinamento com a biodiversidade e recursos naturais. Iha segunda semana ne ABS Project Timor-Leste Serviço Mútuo com o Environment Program no Governo Timor-Leste, lihusi Ministério Turismo no Ambiente, continua a realizar treinamento com a biodiversidade e o recursos naturais, onde a capacidade para Timor-Ansira. Diretor Nacional Biodiversidade Hatete, treinamento ne atu analisa ba recurso biodiversidade nebe iha, liu genético nebe composto si componente rua macanesan componente flora e fauna. Treinamento ne tambah kelanjutan husi grupo trabalho nebe makhalo tihana nebe sponsor husi Dr. Ali atau reforça laboratório kona ba itatu analisa tena recurso biodiversidade nebe iha kona ba recurso genético e recurso itane kan ya komponente rua maka importante ne komponente recurso flora ou fauna nebe agora ne ita tes ba be komponente flora nebe recurso biodiversidade nebe ia ne ita tu analisa a laboratório para nia uso ne ba saida ba aimoruka ba cosmética ba saida nebe usi parte saida sira organizar una companhia balu usi Indonesia mai para tu reforça treinamento ita ne ba itania stakeholder sira homos Direção Nacional Biodiversidade. Treinamento ia etapa rua. Etapa primeiro ita reforça o valor hat. Depois ia etapa segundo se reforça também para o treinamento com o laboratório ne bema que se saída ne ita se completa ba semana idaliu. Tes ne hasa itane aimuru o itane ba aihoris ne bema que itane rain ne bema que ia valor ba aimuru ko valor para tu analisa diagnotam para ba aumenta a economia. Se bele faan kali te faan tu reforça lebe ba cosmético ho aimor nebe ma gambari te usa. Ba área biodiversidade importante los nebe ba necessidade ba nação ne hone importante também e recurso lubu kita maka ita tem ser desenvolver. Nebe treinamento ne ana sama suai amne digi reforça importante los ita capacita de membros siro para tu assegura nebe campus ICS ma oferecem a fatim para me bela halo treinamento mas koordinação ne la ona fati para ita tu assegura ita ne recurso nebe ya. Jadi aktivitas training pada hari ini yaitu tentang product development terkait dengan riset-riset kolaborasi yang sudah dilakukan dengan ICS, UNPAS, MALF maupun Undil. Nah, ada beberapa hal yang akan kita kerjakan dalam product development kali ini yaitu pengembangan produk terkait risetnya. Nah, sudah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu adalah pembuatan balm dari Aruda yang sudah melalui proses riset sehingga pada hari ini kita bisa melakukan terkait produk development-nya. Rafael remata treinamento teoria, continua a sua prática e a sala laboratorium Instituto Ciência da Saúde ICS e a prática ne, membro sira prática genética componente flora e fauna. Enquanto a equipa neve participa e a prática laboratório ne, mai husi parte Direção Nacional Biodiversidade Universidade Undil, ICS, Saúde no Agricultura.